Hello, family members. Some manu palas guna mi pisas se. Ajido amikan min changle village te choni chawle se. Yere mala Sister Tolik Associate Youth Pastor installation program taiwo yede laga pustila lui chawle se. Amikan choni pera aro achirati mala service kan sab ekta update kuri taiwo. Sabra narukina skip nugrina last tak side dibe moram pra support koribe like koribe share koribe comments koribe aur subscribe kori dibe side agibe de saman to iman nai de dukan ni ase loi jawle ase idia aur yete olop ase ida pick up tada aibo idu bukule idu sap loi jawle sami kan Mr. Wangta asre tai saman arrange kori ase ide saman pho toy je amne la friend tolik jai jawle se kina feel guri amne munduk lagi san kandi ase saman gan pack kura to khatam hoise dei ire pick up tada de lui jabo aro last goodbye gole a khan je ire Ida mon journey move kurle se dei journey chai jawle se move kurubo side agibe ekta mobile data idu se aro mala church laga sumu kushibi idu kan sab jawle se dei ikan tin jun do pick up data de jawle se dei side agibe church la sumu chai se dei to chai se amigan chai se dei daro side agibe itia amigan petrol pump de aina se dei petrol aur diesel gan thali ase yede bi thali bole ase itia amigan apoi punji se dei iduro apoi dong main center se dei SPI ase idu jaga de aro idu jaga de bazar kan sab kuch pa jaga ekta ase dei do aro opor phale do local ground ase man ita apoi laga center de ase dei eman morom na apoi paro ise dei daro itia lungchang pungji se dei ida nits kan jawle garne rukhina ase gari do yede aro sabi opor de pathor enaka tangor area ekta ase sabi mala church la sumudo agire chai dei daro ida ang changyang pungjibile sre rasta man phalas re rasta do solid itu se winter laga powder ai man de powder khai gina ai sre
cosmetic te chai kana loi thaka lap to yede organic ka sada itu powder loi kana man na bukau le se itia ang changyang pungji sire sabi আমি kan nuti de olop race kurubo itu jagate pungjina asre itu jagate olop race kurubo aro tea time thaigo re ida cha pani puri anakan jete khawle se ja mal lamba journey a to kina lagi samni ke ha apa mata gorai juga min changle la associate youth pastor nutun to itu sre tok paisna nai develop race grow man cha kha bijode chai jaw haro ida amigan khawle anaro olai sre sade tầm mấy người à ông nghĩ sẽ liệt không mẹ ông vắng quá chân tục bài xe tục bài xe ấy thích cái gì đây rồi American lord đấy à đâu pick up trở lại xe nuti kinare puri sabji kha do kina lagi samni ke pala jole kesi thanda ho jaye sabji ai thanda ro buru man tu ba ni se tes na hoile bi anna koi na bhuk lagi dai samni do laga na sana ke be agi ke bhuk lagi na sukro be olda na lagi sa ro pal ba kai de itu manu ko ti jai do nuti kinare kha do kina se আমি kan na kot chaile be duro na chari re iduro pikka ja ase cha khabo phat khabo idu jure duro ek sip to banda he bishi tes ase iduro mala sausan ba ase kina lagi ase nuti kinare kha do apni do phal ase ठीक है phal ba khabi re pani la awas tu ni je ঠিক লাগি je ei pusti bungji na phat pi bawo re olop olop pe khabi tik pra tapai re dukan group to itu do ka bijode do ro misha machine na phelaibi moram bra ekta jaga de collect kurigna phal bar rakhibi itu do cholai dibo ida yede sabi plastic pack te collect kuri ase man use kuri dia ro enaga rakhibi misha mishi na phelaibi moram bra kot te apni choni peram ge enaga west khando phal bar collect kurna rakhi dibi de guna itu be chanai di ase photo ekta duita loi do re ta hala ida man yede nuti bra mu foi jawle jre ida ro ukha changlangshu ina une chai jawle se man kha la do sab khatam hoise ida ro yede bra mu fawle se ida ro mu foi jawle jre man do sabi itu tuina be mala team se mala group kan ase एकदम सुंदर बुस्ती एक तरह से दो मंगयाक सु विलेज तो फाइनली
Mừng nhắc su village bùng chỉ đấy. Đã mừng nhắc su village mà mình chẳng lẽ village cái trái chậu lên đấy. Meet pretty. Mừng nhắc su village là views đấy. Bây giờ Ani morning ये तो होए ना लो जाओ ना mình chẳng lẽ pusti cái bùng chỉ đấy à mình con. Ini min changle pusti pungji jaise ami khan all church members khan ase ami khan ke welcome kori ase mal la team khan etu khan ase pal ba pungji jaise sabi scooty ba garni sabi do etu do organic powder ase etu khan do organic powder nang window mili suwa am de pal ba pungja garni isor ke dhanyawad di ase